салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. имрӯз мехоҳам каме дар бораи чӣ хел аз Россия ба Тоҷикистон омадам дар вақти ҳомиладорӣ нақл кунам. Бисёриҳо пурсиданд ва рости гап ман хеле шуд ки ҳамин видео мехостам сёмка кардан, лекин ҳеҷ вақт намешуд ва имрӯз каме вақт шуд ва хостам ки ҳамин видео сёмка кунам, нақл кунам барои шумо. Ва дар вақти ҳомиладорӣ ман ҳатман пеши духтур мерафтам ва духтур медонист ки ман моҳи апрел ба Тоҷикистон мебиём ва ман худам низ пурсидам ки дар ҳамин моҳ рафтан мумкин ҳаст ё ки не, ва духтур гуфт ки агар ки саломатӣ хуб бошад мумкин аст. Ва худи ман фикр мекардам ки то 36 то 37 ҳафтае мумкин аст самолёта пайда рафтан ва ҳатто дар интернет хондам ки агар ки масалан шумо раҳ натиҳанд самолёта, шумо метавонед варақда нависед ки масалан саломатии ман хуб аст, нағз ҳаст, ман худаман нағз ҳис кардаистам ва ман вақте ки самолёта шида мепарам, агар ки худо нахоҳад то ягон кор шавад, агар ман худам гунаҳгор, на ин ки дигаро. Лекин ин хел нест. Ва мо билет харидем, вақти рафтан шуд ва як ҳафта пеш аз рафтан ман пеши духтур рафтам, анализ ҳамаша дидем, нағз, саломатӣ хуб ҳаст ва духтур справка дод ки фалони фалон ҳафта гуфта, аниқтараш ман худам гуфтам ки справка наиста сенманда. Ва вақти рафтан шуд, мо аэропорт омадем. Ман якум бор не, балки дуюм бор аст ки дар вақти ҳомиладорӣ аз Россия ба Тоҷикистон омадам. Ман медонистам ки бояд ки медпункт равем ва мо ҳамакаса медпункт рафтем. дар онҷо дута духтур шиштагӣ буд. Ман ҳамон справкаи духтур дод, ҳамон духтурота нишон додам ва гуфтам ки ман да справка тен барои паридан. ва якта духтур дид ҳамин хел гуфт ки 32 ҳафта ва дигари духтур гашта гуфт ки кадом сана додагӣ, аниқтараш кадом рӯз додагӣ ҳамин справка. баъд гуфт ки як ҳафта пеш. баъд вай духтур гашта мана нигоҳ кард, гуфт ки ҳозир шумо 33 ҳафта ҳастед, мо шумода справка наметиҳем, аниқтараш раҳ наметиҳем. ва рости ка ман ҳайрон шудам, надонистам ки чӣ гум чӣ кор кунам. ва баъд ман гуфтам ки охир ман билет гирифтагӣ ҳастам, чӣ кор кунам агар шумо справка натиҳед. ва гуфтанд ки шумо хавотир нашавед, равен пеши ҳамон намояндаи компанияе ки билет харидагӣ ҳастед, ҳамонҷо равен. агар ки намоянда шумоя раҳ диҳад, шумо метавонед бехавотир равен гуфтам. ва рости ка камтар ором шуда рафтем. регистратсия саршудагӣ набуд, бояд ки ним соат зиёд интизор шавем ки регистратсия сар шавад ва намоянда биёяд. ва дар ҳамонҷо одамое ки дар ҳамонҷо кор мекунанд истода буданд. баъд шавҳарам рафтанд, фаҳмонданд, гуфтанд ки ҳамин хел кор ҳаст, ҳамин хел масъала ҳаст, аниқтараш ҳал мешавад ё ки не. баъд гуфтанд ки масъалаи ҳал мешудагӣ ҳаст, интизор шавем ки намоянда биёд, фаҳмонед, баъд шумо мумкин раҳ диҳанд гуфтам. баъд боз хай хавотир нашудем, интизор шудем, гуфтем ки хай масъалае ки ҳал мешудагӣ ҳаст, интизор шавем намоянда биёяд. вақте ки намоянда омад, шавҳарам рафтанд. рости ка ман як 5-6 метр аз шавҳарам дуртар истода будам, вақте ки намоянда кати шавҳарам гап зада истад. ва ман ҳамин хел дидам ки шавҳарам справкаи нишон дода истад, намоянда хонда истад ва гуфта истанд ки не, мо шумои раҳ наметиҳем, шумо аллакай 33 ҳафта шудагӣ ҳастед, барои ҳамин раҳ наметиҳем, бекор наистен, хона равен ва ягон роҳи ҳалаш низ нест. шавҳарамда ҳамин хел гапҳо гуфтанд ва рости ка ман ҳамин хел дидам ки вай негуфтаиста, ҳамин хел гирия кардам, ҳамин хел зиқ шудам. дар онҷо занҳо истодагӣ гуфтанд ки зиқ нашавен, ҳозир ягон роҳаш пайдо мешавад ва шумоя раҳ метиҳанд. рости ка ман дидистам чӣ хел намоянда не гуфтаистай, ман бисёртар зиқ шуда гирия карда истодам. баъд шавҳарам омаданд, гуфтанд ки ҳамин хел намоянда гуфтаистай ки бекор наистен, ман шумои раҳ наметиҳем, равен хона. баъд шавҳарам зиқ, ман зиқ, гирияву нола катӣ гаштем, хона рафтанӣ будем. баъд ман ҳам хел истодам, фикр кардам, гуфтам ки не, ман хона намерам, ман ҳозир медпункт мерам, справка мегирам, илтимос мекунам, зора мекунам, то ки ман да справка тиҳанд, ман Тоҷикистон мехоҳам рафтан. баъд мо боз гашта медпункт рафтем ва дар онҷо якчанд духтури дига истода буд. ҳар дувай духтур бо як-дусе каси дига омада буданд ва ман рафтам, даромадам, ҳамин хел аҳвол кати чашмо сурх гирия кардагӣ ва баъд ваё мана диданду
گفتم که چی گپ شد چی شد. بعد من گفتم که همین خیلی نماینده моя راه ندادن справка در кору манда справка тем گفتم آیا من دیده مالش ما دیده справка میتیم زیق نشو خواطر نشو گفته من آرام کردن آب دادن و справка نیستن دادن. گفتم که من شما روی نکن راست دیگه همین خیلی خورسندی که من اینجا برآمدم پیش شوهرم رفتم گفتم که ما ده справка دادن ما حاضر تاجیکستان میریم با خورسندی گفتم و ما رفتیم جای همون رجیستراسیه ده ایستادیم که یک کس آمد ما گفت که نماینده شما فریاد کرده است و شوهرم رفتم منم خیلی نگاه کرده ایستادم من 5-6 متر دورتر از شوهرم ایستاده بودم و نگاه داشتم و من دیدم که بازم خیلی نماینده گفته که نه ما شما راه نمیتیم شما خونه روین برای چی بو گشته اومدین و هم خیلی شوهرم گفته که ما справка دادن ما حق داریم گذاشتن در نماینده باشد گفته که نه ما شما راه نمیتیم справка هم باشد که نه. من دیدم که هم خیلی سپور رفته است از جنگ نشد گفته بعد رفتم پیششون گفتم که همه خیلی برای چی شما حق ندارین گفتم ما راه نمیتیم ما справка داریم و نماینده گفت که نه کمپانی ما تا 28 هفته قبول میکنه یعنی راه میتید تمام دیگرش نه این справка شما هیچی نیست گفته و من نیز میخواستم هم خیلی عصبانی بودم میخواستم هم خیلی سپورت کردن و جنگ کردن بعد هم خیلی فکر کردم گفتم که خیلی کردن در کار نه خوبترش فهماندن در کار التماس کردن در کار که تا که ما راحتیم و بعد ما نیز همه خیلی کردیم و من گفتم که آخر همه خیلی حالت داد تاجیک دستگیری نکنند اگر دیگر کی دستگیری میکنند گفتم و من نماینده گشت نگاه کرده گفت که همین تاجیک ها همش خودشون خطاگی میکنند و بعد میبینن همین خیلی میگویند که تاجیک دستگیری کنند گفتم در حقیقت همین خیلی بود خطاگی هم ما کردیم یکمش که ما در آمده همون کمپانی ندیدیم که تا کدام هفته هست چه خیلی هست و وقتی که بلیت خریدیم نیست همون بلیت فروش نپرسیدیم که من همین حالت ممکن است یا که نمیفته همش این خطاگی ما هست. بعد نماینده نیز من گفتم که آخر من سلامتیم خوب است من خودم نقص چیز کردم برای چی راه نمیتین سپرافکت دادن. بعد نماینده هم گفت که آخر شما از زمین ده هستین خودتون نقص حس میکنه سمالیات میپرد چقدر بلندی ممکن که بعد در سمالیات شما خودتون ناخوش حس کنید سمالیات ماشین نیست که یک طرف ایستاده شما فروین ای ماشین یا که ای سمالیات گوییم و ما نماینده التماس کردیم فهمیدیم که تا که ما راه تید التماس کردیم چقدر بعد نماینده گفت که مالش من شما راه میتیم لیکن اگر که سمالیات اون کس بیاد بیند حالت شما گوید که نه ما شما راه نمیتیم شما فروین ای سمالیات شما باید حق خوب گفتم فروین جنگ و جنجال نکرده سپوریت نکرده و ما حق خوب گفتیم و رجیستراسیه گذاشتیم و راستی که تا همون سمالیات پریدن من به حد زیق بودم خواطر بودم که نخواستی همون کس نبیاد تو نگود که فروای سمالیات تا همون سمالیات پریدنش من خواطر بودم زیق بودم به حد و باز وقتی که سمالیات پرید با بسیارتر زیق شدم که تا همین سمالیات رفته فرومدنش من نقص باشم سلامتیم خوب باشد برای اون که وقتی که نماینده گفت که سمالیات میپرد ممکن که شما در اونجا خودتون ناخوش حس کنین گفته همین گپاش که من با بسیارتر زیق شدم و خواطر شدم و خدا با شکر ما صحت سلامت آمدیم رسیدیم من به حد زیق شوهرم نیز به حد زیق شدن به حد مانده شدن همین کار و برو همین گپ خوده و خدا با شکر ما نقض آمدیم. با شما تماشابینان گرامی گفتنی هستم که پیش از همه شما فکری کودکتون نکنید سلامتتون احتیاط کنید حتما در وقت بلیت خرید پرسید که همین حالت ممکن است یا که ممکن نیست تا کدام هفته ممکن است گفته حتما پرسید خودتون احتیاط کنید اساس سلامتی هسته انا خیلی کارها شد حتما فکراتون نویسین تماشابینان گرامی خیر تا دیدار آینده در پناه خدا باشید.